we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bhan ikasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong ikimat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kadi ki ka ban mi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project ki don menta ne pb ru kayat bet ka turun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi ang nod ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban su thu bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini ki project. Net yang nga opi kabakadu ka jing mantoy. Kanlong yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Nega singi Menteri Kacanan Sports and Youth Affairs Wailadmiki Shylla Hawaii kalam hakai langwa yan rutuliki muyurim yang ki kre uri depan kre wa ki wedau pun kre apo kanarti yang wa juai constituency hakai lang uri pun man Wahiajer Resident Hill District kana wa imang chna yo bu Floodlight apo ka multi sport complex Wahiajer hailud wa praklur to wa de yo kat ni wa yele kim to di du hai por sngi tang wa wat hai mit la kat wa hai por sngi bun ki wa hab yabe ye ki kan hai ju ipor le to kwa uyu plan yele ki man ubnai kanang yo ren san ba ki kon kan ro khan lo du pun yo sam ong haro u wa da sa tho wa ha ki sinam 1 ha ka ni kamadan yi upun man ya ile ki inter district interstate hai wa em kam le um ka thausa kamte ha ka ni ka singi de pun bana pai ba haro u wa mang chna ya ka youth hostel ha ka ni kamadan kanang wa man da em ki 1 ki yele ki mem kam de ki ulai tho thausa hai ju ipor pen tip ule wa ha ka national game arjarat punyau ka Wahiajer uman ka gawi ka tao wa priang ka national games 7 crore. Next development, I request Havaldar Polika Walang to come forward. Yoi watok kijing yelek ke kat ni bon sen unjuk yelek ke di dui porsi. Kantam di pat ba isi lai krek gi. I janme to i por i wa lai i wa lai pat ke. Tanai te dau nei yang sorkar da siau em kami. Wada yo ong ikat dengan ni madan da chna hai ni. Da tok le penbiangi sekidi kijing em kam. Kawa khamat do kate to wa install yaki floodlight. Yaki floodlight knang wakat tu yau ye yelek ke hai por met le. Tanai te dau siau ko men ni gas i wo em bentalang wo bo yau ni foundation stone. Umonong rim wo bo imentu gas ni nei benta wo install yaki floodlight ha kani kamadan Wahiajer. Ko da poi hado pra klor so house solar trika. Tengah siau kat da kate temo we thapti. Pra klor e film thapti. Untuk dukate Neba kecing kuat yang ibu tok kini kemadan untuk ukut kau bukan ni kuat ibu tok man ke benai UM ke tournament UM di program UM ke kita ki kecing yelek ki kenang wa ki kontrol yang i man di ku yo ya kata ke platform wo pun yo ke sak ke pong yang ki but siap tu ilek tok daw one kata ke inter district bodawan daw penilai ilek ya ke interstate kamu maniti pi next year ke national game tanai te daw UM kami le ko to UM ke M kami ya ke thausa thaudem tanai te daw tu da ya klami wanga wo commissioner secretary yang ke sports
Wah, mentu ke sini, mentok dukat ke Floodlight. Senyau ku beno announce de lemban ini, wadau sanction ni ya ke youth hostel le, ha ke ni ke madang. Ya ke youth hostel kenang wa mesti manduwi let MD wan di program, menduk de arrange sigi yung skur, lene dau arrange sigi hotel. Hei ni ubiang di thau sa thau dem, yo biang ke teka jing ya leki. Te kita to nagaliang ngayongan ni niliang yung sport. Siya aku meno kana IP bat niliang yung commissioner yung sport de bentibu wa hakan ni ke national game go dawan honusnem u arajar atau miau wa ke Wahiajer le man go win go venue ko wo priang ya ke national game hakan ni ke chna. Te yolutio ya ke jing ya krenang yung pinong chong bat ya yung piwahe na kan ni ke than nei ni. Te em chibun gi kiwa kamu ongan ni kublaya ya ke chnong Wahiajer ko em sket ya ke te mensin go he ke go ya ke te jing ya krek lang wo ginong mi kmat dan negasi jan kan moi tip hai to chnong Wahiajer em ke tourist spot ko dang wai thme ke te to go khut i ke pren mukim te kan mo yang iwat ke pren mukim le mam to kat gini gistem go dep jan pun di Wahiajer lem tip yo em gam ke te thau ti nang go tip tang Henry man da wan gini ke development man da lek utau sorok Shylla kat ni yo pi kat won ku ke ta ke thau Setiap kami kenal doktor Wijen tu hasok ra dah sonde dan blok ni baik le kejing wan yang dituris. Dekat tu ni cekmat kini kejing pedai mukim le uman go win go tourism destination. Man go win go ya penku ya ka kamai ke keji yang go yok kot yang kenika thau ni. Man da wan go tourism wan ginong patke yok ki yok kan ginong chong dukan yok ki yok kan gi kamai keri yok ki yok kan ginong rep bat kam ter Keno yang iho wan rai gini development penyo i perkhati nei benta ke yok ki yok kan perkhati nei benta wo kuntu wo konrong ya ka yok kokot hapok keni gari lom chan tia ke yang i